Murakaza neza kuri ya YouTube channel yanyu Kefradon Entertainment. Uyu munsi mu kiganiro 10 zacu tugiye kurebera hamwe ibintu bigera ku 10 abantu benshi batari bazi kuri Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, ariyo mpamvu musaba kureba kugeza ku cyambere kuko cyo kiratangaje cyane. Duhereye ku mwanya wa 10 nuko burya Museveni atazi neza itariki n'igihe cya nyacyo yavukiyeho bitewe nuko ababyeyi be batari barize kuko ntibari bazi gusoma no kwandika. Ibyo byatumye ababyeyi be batandikisha itariki ye, gusa kikaba cyari ikibazo cyari gisanzwe mu duce tw'icyaro muri Uganda mu myaka y'igihumbi 1940. Gusa nubwo itariki ya 15 Nzeri 1944 ari ifatwa nkaho ariyo ye yavukiyeho, gusa Museveni we avuga ko ari hafi y'icyo gihe. Mu nyandiko yitwa Sowing the Mustard Seed, Museveni avuga ko ababyeyi be harimo Mzee Amos Kaguta na Esther Kokunde ko bari abantu batari barigeze biga habe na gato, bakaba bari aborozi b'inka. Ibyo byatumye batarigeze babika neza cyangwa ngo bacunge inyandiko ze z'amavuko. Gusa Museveni agomeza ashinja abantu ba mbere y'ubukoroni na nyuma y'ubukoroni kutita ku nyandiko neza nk'uko byari bikwiye, aho Museveni akomeza kuvuga ko yavukiye mu bitaro bya leta muri Mbarara. Gusa haravuga ko Museveni yaba yaravutse mu 1939 akaza guhinduza igihe yavukiyeho kugira ngo yirinde kuva ku buyobozi. Ku mwanya wa 9 nuko Museveni yahuye n'umugore we ku mpanuka. Ubundi Museveni n'umugore we Jeannette bari basanzwe baziranye kuva mu bwana kuko bakuriye mu gace kamwe ka Ntungamo ndetse n'imiryango yabo yari iziranye. Gusa baje gutandukana ariko bongera guhura barakuze kuri Noheli ku itariki 25 Ukuboza 1972, bahurira muri hoteli yitwa Intercontinental iherereye i Nairobi mu gihugu cya Kenya. Uyu Jeannette yari yarahunze mu 1971 ubwo Idi Amin Dada yateraga kudeta akavana Milton Obote ku butegetsi. Mu gihe Museveni we icyo gihe yari arimo kurwanya ubuyobozi bwa Idi Amin Dada, aho yagendagendaga haba muri Uganda, Tanzania ndetse na Kenya, aho yaje kuhahurira n'umugore we na mushiki w'umugore we. Museveni we avuga ko guhura n'uyu mugore byari bitangaza, ariko ari n'impanuka ko bahuye batari babizi. Ibyo byatumye bongera kubura umubano wabo. Nibwo baje gushyingiranwa muri Kanama 1973, aho ubukwe bwabo bwabereye mu rusengero rwa Turnham Green i Londres mu gihugu cy'Ubwongereza. Ubukwe bukaba bwarabaye ubwo bari mu buhungiro icyo gihe kandi umugore we yakoreraga umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Nyuma baje kubyarana abana bagera kuri 4 harimo Muhozi, Natasha, Patience ndetse na Diana. Hagati y'1981 n'1986 ubwo Museveni yari ari kurwana mu ntambara muri NRA, umugore we yari yaragiye kubana n'abana be muri Nairobi ndetse no muri Sweden. Mu mwaka wa 2023 nibwo bizije imyaka 50 bamaze bakoze ubukwe. Ku mwanya wa 8 nuko Museveni yasohoye akanakora indirimbo za hip hop aho yari ari kurapa. Iba akaba yarabikoze nk'uburyo bwo gukurura no kwigarurira abatora bakiri bato ndetse no kongera imbaraga mu bikorwa bye byo kwiyamamaza. Imwe mu ndirimbo zamenyekanye cyane ya hip hop yakozwe na Museveni ni yitwa You Want Another Rap. Gusa iyi ndirimbo ntabwo yakozwe na Museveni nyirizina, ahubwo abaproducer bafashe imbwirwaruhamwe ze yavuze bongeraho injyana bihita bihinduka indirimbo. Iyi ndirimbo yaturutse ku mbwirwaruhame Museveni yavuze mu Kwakira mu mwaka wa 2010 ubwo yari ari kwiyamamaza, aho yari ari kuganira ku mizi ya hip hop muri Afurika. Nibwo Museveni yatangiye gusubiramo mu ndirimbo ya kera, aribwo yabajije abitabiriye ngo You Want Another Rap. Iyo nteruro niyo abaproducer bakoresheje nka refrain y'indirimbo. Gusa hashize imyaka nibwo Museveni yinjiye mu ishyirahamwe ry'abahanzi bo muri Uganda, aribwo yahise aba umuhanzi maze ahita atangira kujya muri studio agafata amajwi aririmba, arimo no gufashwa n'abantu babizobereyemo. Nibwo yaje gukora indirimbo bita Penkoni, Yengoma, Kwezi ndetse na Yoweri, ariyo ya nyuma aheruka ye yo muri 2025. Gusa usibye gukora umuziki nko gukurura abakiri bato, Museveni yavuze ko bitewe n'uko ashaje kandi ananiwe, aba akeneye ikintu cyamusubizamo imbaraga, kikamuruhura ndetse akanagira morale. Ikindi Museveni ubwo yari ari kwiyamamaza yabwiye abantu ko hip hop idakomoka byuzuye mu burengerazuba, ahubwo ifite imizi ku mugabane wa Afurika. Ku mwanya wa 7 nuko Museveni kuva yajya ku buyobozi mu 1986
niwe muyobozi wo muri Afurika udashyigikiye kandi utanemera abaryamana bahuje ibitsina, aza no gusinya itegeko rihana abaryamana bahuje ibitsina mu mwaka w'2023, aho iryo tegeko ari rimwe mu mategeko mabi anakakaye ku isi. Zimwe mu mpamvu zituma Museveni adashyigikira abatinganyi harimo impamvu z'umuco n'iz'imyemerere, aho Museveni asobanura ko abaryamana bahuje ibitsina ari abantu bakora ibikorwa bitandukanye n'iby'abantu basanzwe, ndetse ko ari ibintu biteye iseseme binagayitse cyane bizatuma umuryango nyafurika urimbuka. Akomeza avuga ko iyo mico atari iya kinyafurika ahubwo yaje ivuye mu bihugu by'uburengerazuba. Museveni kandi yavuze ko abakinnyi ba filime bo mu burengerazuba babatwara abana b'Abagande bakabajyana mu bikorwa by'ubutinganyi. Ubundi na mbere hakiri abakoloni b'Abongereza muri Uganda, hari itegeko rihana abaryamana bahuje ibitsina, aho bavugaga ko ari ukurenga ku itegeko rya kamere. Iyo wafatwaga wahanishwaga igifungo cya burundu muri gereza. Nyuma yahagana muri 2013 na 2014 nibwo Museveni yasinye itegeko ryitwa Kill the Gays cyangwa ica abatinganyi. Gusa urukiko rwaje kwitambika uwo mwanzuro ntiwafatwa. Yaje gusinya irindi tegeko rivuguriye muri Gicurasi 2023 nyuma y'uko inteko nshinga amategeko iryemeje. Iryo tegeko ryateganyaga igihano cy'urupfu ku muntu wahamijwe ibyaha by'ubutinganyi ndengakamere, nko mu gihe ibyo bikorwa birimo utujuje imyaka, ufite uburwayi bwa sida, umuntu wamugaye ndetse n'abandi. Ikindi, umuntu wese uhamijwe gushishikariza no kuvuganira uburenganzira bw'abatinganyi, haba imiryango itegamiye kuri leta n'abanyamakuru, ahanishwa igifungo cy'imyaka 20, ndetse abaturage basabwe gutanga amakuru y'ahari ukekwaho ibyo byaha bakayaha inzego. Gusa ibi bintu byagize ingaruka ku mubano mpuzamahanga w'Ubugande bwari bufitanye n'ibindi bihugu harimo nka Amerika, Ubwongereza ndetse n'umuryango w'abibumbye, aho bavuga ko ari uguhonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Banki y'Isi nayo yaje guhagarika inkunga yageneraga Ubugande mu mwaka w'2023, ndetse Amerika ivana Ubugande mu masezerano y'ubucuruzi. Ibi kandi bituma abantu benshi bahunga igihugu kugira ngo iri tegeko ritazabakandamiza. Gusa iri tegeko ryatumye Museveni agomeza gushyigikirwa n'abantu benshi b'amadini ndetse n'amatorero. Ku mwanya wa gatandatu ni uko Museveni ari umuntu ukunda ubworozi bw'inka, aho yibanda ku korora amashyo y'inka z'inyankore zifite amahembe maremare, akaba azororera mu masambu ye ari Rwakitura na Kisozi. Zimwe mu mpamvu zituma Museveni akunda ubworozi bw'inka harimo urukundo rw'igihe kirekire yari afitiye inka z'inyankore z'amahembe maremare, aho yagiye azita amazina bitewe n'ibara, imico cyangwa uko amahembe yazo ameze. Ikindi, Museveni ni umuntu ushyigikira cyane ko ubworozi bw'amatungo bwahinduka ubucuruzi bukagirira inyungu ababukora. Ubu bworozi bwe akaba yarabutangiye nyuma yo gufata ubutegetsi mu mwaka w'1986. Ikindi, avuga ko inyama n'amata ari bimwe mu bintu bigize ubukungu bwa Uganda, kuko babyohereza nko muri Misiri, igihugu kikabona amafaranga menshi. Gusa impamvu zituma akunda ubworozi ni iziganjemo gushishikariza abantu gukoresha ubutaka neza, guteza imbere ubworozi butanga amata, ndetse no gusigasira umuco w'abakurambere wo korora ariko banateza imbere ubworozi bugezweho. Ku mwanya wa gatanu ni uko Museveni ari umuyoboke w'idini rya Anglikane, ndetse akanavuga ko yari umwe mu bayobozi b'Abakristo bavutse bwa kabiri igihe yari akiri mu mashuri. Museveni akaba yarabatijwe ku itariki 3 Kanama 1947, abatirizwa mu rusengero rwa St. Luke Kinoni Church of Uganda ruherereye i Mbarara. Museveni kandi akaba yaranize mu mashuri y'abamisiyoneri. Akaba yaratangaje ko ababyeyi be bari mu Bagande ba mbere bagiye mu Bukristo bavuye mu myemerere gakondo. Nubwo Museveni atajya yitabira cyane amasengesho, gusa we n'umugore we bakunze kujya mu rusengero nk'iyo habaye iminsi mikuru cyangwa ibirori bitandukanye. Museveni ashyigikira imyemerere binyuze mu gutera inkunga insengero, kwitabira amasengesho rusange, ndetse no gushyigikira ubumwe binyuze mu kanama k'amadini. Akaba anakunze kwitabira gahunda ziba zabereye ku rusengero yabatirijweho, ndetse n'izindi gahunda zifitanye isano n'imyemerere ye. Museveni yizera ko amabwiriza atangwa n'amadini afasha abantu kubaka indangagaciro nziza, ndetse akanabafasha gutandukanya icyiza n'ikibi. Ikindi, avuga ko insengero zigira uruhare runini mu kunga ubumwe hagati y'abantu, ndetse akaba yaranasabye abayobozi b'amadini gukoresha uburyo bushoboka bakagira uruhare mu iterambere rya sosiyete n'abaturage.
Ku mwanya wa kane ni uko Museveni buriya izina rye rya Museveni bari mu isongo gu'icyubahiro papa we witwaga Mzee Amos Kaguta. Ubundi iri zina rya Museveni rituruka mu Kinyankore, akaba yararihawe n'abavandimwe be n'abo mu muryango we mu buryo bwo gu'icyubahiro papa we wari umusirikare muri batayo ya 7 mu ntambara ya kabiri y'isi, ubwo yari ari kurwanira ku ruhande rw'Abongereza. Mu ntambara ya kabiri y'isi abagande benshi bajyanwe muri batayo ya 7 mu itsinda ryitwaga KAR, nibwo abantu bose bo muri icyo gihe baje kwita abana babo bari baravutse kuri abo basirikare ba Museveni, bisobanuye umwana wa 7 cyangwa umugabo wa 7 mu buryo bwo gu'icyubahiro ibikorwa byabo. Gusa usibye iryo afite ari n'andi mazina nka Yoweri, akaba ari izina Oliver mu Cyongereza, gusa mu Kigande akaba ari Yoweri. Ndetse muri 2020 Museveni ku mazina ye yongeyeho irindi zina rye ryo mu bwana rya Tibuhaburwa, risobanura ko atajya yemera guhabwa inama cyangwa kuyoborwa cyangwa gukosorwa. Muri 2020 nibwo Museveni yaje gushyira amazina ye yo mu buryo bwemewe nka Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni. Ku mwanya wa gatatu ni uko Museveni yize amashuri ye mu gihugu cya Tanzania. Ubundi Museveni yari yarabanje kwiga amashuri ye i Bugande, aho yize nko mu kigo cyitwa Kiamate, akiga mu kigo cya Mbarara ndetse no mu kigo cya Ntare. Nibwo yashatse kujya kwiga muri kaminuza ya Makerere, ariko baramwangiye bitewe n'uko hari ibyo atari yujuje. Nibwo yahise ajya kwiga muri kaminuza ya Dar es Salaam iherereye muri Tanzania ahagana mu 1967 kugeza 1970. Aha akaba yarahakuye impamyabumenyi y'ikirenga mu bijyanye na economics ndetse na politiki. Amasomo ye yibandaga cyane ku mpinduramatwara, cyane cyane ku nyandiko za Frantz Fanon, ndetse akaba amasomo ye yarayigaga biturutse ku bitekerezo bya Marxism ndetse na Pan-Africanism. Akiri muri Tanzania ni nabwo yahagaritse iby'amasomo ye akajya kwitozanya n'inyeshyamba za Frelimo zo muri Mozambique kugira ngo akore imyitozo ya gisirikare y'inyeshyamba n'uburyo zirwanamo. Intego ye yo kwiga aya masomo harimo guhangana n'ubunyagitugu n'ubukoloni muri Afurika ndetse no gukora umubano n'abo bazafatanya kuyobora igihugu cya Uganda ahazaza. Aya masomo ye kandi niyo yamuyoboye mu gushinga icyo bise Fromasa ndetse na NLA. Ku mwanya wa kabiri ni uko hari amakuru avuga ko Museveni yaba ari umunyarwanda cyangwa afite amamoko mu Rwanda, ariko bikaba bikunze kuvugwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe n'abari mu mashyaka atandukanye n'irye. Zimwe mu mpamvu zituma babihamya harimo ko ubundi Museveni n'uwo mu bwoko bwitwa Hima buturuka ahantu hatandukanye, haba muri Uganda, mu Rwanda, mu Burundi ndetse no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu bwoko bukaba buba mu majyepfo akiri uburengerazuba bwa Uganda, akaba ari hafi y'umupaka w'igihugu cy'u Rwanda. Ikindi bavuga ko intambara yarwanyaga na mu 1980 yazifashijwe n'impunzi nyinshi z'abanyarwanda zari mu Buganda icyo gihe, zaje nyuma gukora RPF yaje gufata ubutegetsi mu 1994 mu gihugu cy'u Rwanda. Ikindi bavuga ko papa we Amos Kaguta atari we se wa nyawe umubyara mu maraso, bakavuga ko hari aho byaba bihuriye ko afite amamoko mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi batangiye kubimushinja agana mu 1980 ubwo abatari bashyigikiye Museveni bakoreshaga intwaro yo gukunda igihugu bikabije. Ikindi byarakomeje kugeza ku bandi batavugaga rumwe nawe harimo nka Bobi Wine ndetse na Kizza Besigye. Ikindi mu 1980 ubuyobozi bwa Milton Obote bwavugaga ko Museveni ari umunyamahanga ushaka gufata Ubugande. Bimwe mu bimenyetso abantu bashingiraho bavuga ko ari byo ni nk'igihe abamurwanya bavuze ko amazina y'inyakuri ari Yoweri Tibuhaburwa Rutabasirwa, aho bavuga ko ari amazina afite inkomoko mu Rwanda. Ikindi bavuga ko Museveni atajya atanga amakuru yuzuye ku itariki nyakuri yavukiyeho n'aho nyakuri yavukiye, aho avuga ko yavukiye hagati ya Mbarara na Ntungamo. Ikindi bavuga ko bamwe mu bo bavukana ba hafi bavuga Ikinyarwanda neza cyane, ndetse bakavuga ko Museveni yaba yarahinduye inyandiko zivuga aho umwana we Muhozi yaba yaravukiye. Gusa Museveni yarabihakanye avuga ko atari umunyarwanda kandi ko abaye ari umunyarwanda ntacyo byaba bitwaye kuko umunyarwanda nawe ari umunyafurika. Ibi byagize ingaruka ku buyobozi bwe kuko ibi bituma abagande bumva bayobowe n'umunyamahanga, ibi bigatuma ubuyobozi bwe budashikama cyane. Ku mwanya wa mbere nuko Museveni ari we mu perezida wa gatatu ku isi yose umaze igihe kirekire ku butegetsi,
aho yahereye mu 1986 kugeza na n'ubu, akaba amazeho imyaka irenga 40 nyuma yo kuvaho kwa Idi Amin Dada na Milton Obote. Zimwe mu mpamvu zituma aguma ku butegetsi harimo akabagande benshi cyane cyane abo mu byaro bamushyigikira cyane bitewe n'amahoro n'umutekano yazanye ugereranyije n'uko bari bameze ku buyobozi bwa Idi Amin Dada cyangwa Milton Obote. Ikindi nuko yazamuye ubukungu bw'igihugu akanazana impinduka mu iterambere ry'igihugu, ndetse yanagize uruhare mu gusaranganya umutungo kamere, imyanya mu buyobozi ndetse n'andi mahirwe atandukanye. Gusa usibye ibyo, hari impamvu za politike zatumye ayobora igihe kirekire, harimo ko muri 2005 inteko ya Uganda yakuyeho itegeko rya manda ebyiri. Ibyo byatumye Museveni yiyamamariza manda ya gatatu. Ikindi muri 2017 inteko ya Uganda yatoye itegeko rivanaho imyaka 75 nk'imyaka ya nyuma yo kwiyamamariza ku mwanya wa perezida, bituma Museveni yiyamamaza muri 2021 na 2026 kandi yari arengeje imyaka 75. Ikindi bavuga ko Museveni yatsindaga amatora yibye amajwi ndetse anatera ubwoba abo bahanganye nka Bobi Wine. Usibye kuba Museveni ari umwe mu bamaze igihe kirekire ku butegetsi, hari abandi bamurusha harimo Paul Biya wo muri Cameroon, Obiang Nguema Mbosso wo muri Equatorial Guinea. Nshimiye abantu mwese twabanye kugeza ku musozo w'iki kiganiro n'iby'agaciro, bibutsa gukanda subscribe, gutanga ibitekerezo byanyu muri comment, gusharinga no gukanda like. Nawe utaha.